Hakashitari unayla jabusan unaylam galing persya Dr. Mukul Sangma wayalam yaki MDC ka TMC sia yingsa aulat kejela haraj baban Shillong ban pensengeu yaki jing'e baga Karo Hills Autonomous District Council kaya kendu hari sengi. Kini kimat bagi pensengeu haulat kilong kajing penwai kensan ya kedobal kerpang ke bakhasau jongka Karo Hills Autonomous District Council klamyo ya keren jikimat bekongsan jong council. Kajing bumdon ka business advisory committee Karo Hills Autonomous Council kala pelong ya ke executive committee ke bayam de ke NPP ban su Tom napang hadu ban su penwai klem daipor ya kedol baru ka TMC ka kenturu ya ulat ban trikam ya ke para kanreu ka sikshidel ban kot ya kedol ba kerpang jonggar Karo Hills Autonomous District Councils nak benta ban ya keren jikimat jong ka jaj ban riu Karo. Kila persengeu ia ulat ban tuklal ban pelait no ya ketulop ke bahasa haduk menta saupu alpanai hakabaki nong trei ka Karo Hills Autonomous Council kimsim Melayu haduk menta. Kila penpau ia kajing bom pentrikam kesoka ya ke sekolah lai mamla ke bayasoi hau ajar khasau hapdeng kesoka India kesoka jela bat keseng le no barim ka ANVCB. Ki MDC ke TMC hapo jengamu Dr. Mukul Sangma kira persengeu haulat ba udai ban tuklal halo kajing pendenkam ban pelong aino ya kriti dusto jong kejait beriu Karo ni codification kenang ban yada ban penek persa ya kajing long kerpang jong kejait beriu Karo nemal ba watla ke council ka pas sikani ka any hanrei kadang sateng haduk menta hak tenat District Council Affairs Department ke soka jela. Kira kentu ya ulat ba un simkia nama balada kamyo ya kajing menju ulat hapo prabnai kan sakala jot no. Kiba kendu ya ulat ke hapo kajing lamu Dr. Mukul Sangma ke kentup ya wicerak dabli momin ulahit son di Sangma alpon sois marak Ricardo Sangma ka Serdia Rani Sangma u akasi marak bad upadinan sira.